subscriber alert kami apa tadi. Apa tes dulu. Nanti bila nang lubang. Kalau enggak ya how unsubscribe subscribe yan kalau belum. Don't underestimate me. No. Kami ini awal kita nak kita nak ngamut lại tay nó mà chủ test cái ít là mà lại đậu áp smile bằng skin là cái đâu đây là bằng một cái nó mà chủ test là stream ini kan ngecek no áp smile compare juga tukar chat box ini banyak ngelapet kapal tidak menaik kami hapus screen dan sopek ni dapat na phone ang kami hapus too late anlek ko no kalau no kakliat ang stream tumo kay kala tarik na napet ang dunia na stream untuk kami ka chat box itu I don't understand. Akan dia tahu. Don't underestimate me. Akan dia. Dengan ay kini siya po, anay kini siya jerang. Papa kalau mi dia kata kau santai jerang, dia pat ngami iyan. Papa kalau mi dia ngami iyan. Ketika number views kalau mi nanti. Ketika number jumpa viewers kalau ada nanti jerang nanta. Unsubscribe siya, unsubscribe yung kami namin. Kan notification na naman tayo. Pila dapat unsubscribe na ang power. After 5 seconds, kaya ang power. Ang irid hala, kita ko tayo. Ang irid na. Ako start ko yun. Nasutas kalau ngomong dia dapat ini. Nasutas kalau ngomong stream. Ngatas orang ada ngeliat YouTube mai. Setting temai yang tadi apps software temai stream om kita dalam ngomong nasutas. Ngatarin dan view shoot terkadang ngala stream bertambah sekumu. Nak cek ni bulan tu. Fikir kita start nanti kalau ni kamu ni dah gini kita selesai. Itu nombor jangka view sudah itu nombor jangka Facebook dan Hanjan banyak memimah dah tidak berada udah pang teh oke nggak ikut bong day ya teh orang bong day dapat siap tuh nomor jangka view sepuluh jam. Masuk ke mall. Saya ikan ya. Pau jangka view
box kali yang terang dotam. Entah ke balik kan ini betul. Ani kan like guys betul. Don't underestimate me. Lagi aku sesak tengok aja nak pick and subscribe apa notification-nya. Free Fire India is set in a virtual world, and it's not based on the Yeah, oh sure, ang data ba Don't nga? worry if you're eliminated. Respawn Ang awaits. data ba nga stream? Nagpa-check na ikaw mo. So setting mo siya kumayan yung let us stream na kumayan. Ang paano doon ito notification ba ito? I-chat ang para setting nga ayun na YouTube shoot. Kulmar lang ni Free Fire Max. Sinod ko Free Fire original siya doon. Oh, siya ka na mo. Ay, seriously, yung mulong nila. Siya na siya. Ito, ayo, alarm box ng power balay na tayo-tayo. Kita pala na rin. Ito, yung power tapor. Ito eh, oh no, pet yung giving my team power. Yung subscribe na dapat ng power. Kajabing yun na yun. Tao may harapis siya. Setting mo na habang here. Marang setting kumain na yan. So, some point. Ngala uninstall ka Free Fire takarawa lang install yung name na Free Fire Max na kalay ka lang kaya ano ba na shop na yung taka Max na ito ngala di ba yung na tingin yung tapang nung kumilira nakalat yaw ay kan active shop ano penjat di pagkarang tweaks. Anyway, here sa sunod. Dito sa ini pada 77 mas 55 to and 55 to long to. Ngadang sina ay ngadang thing. I was still fixing this thing. It's not working. I don't know how to play Free Fire Max. Oh, download yang Free Fire original option. Kami membuat stream ada PlayStation. Ini uni paksa itu kok enggak? Color change. Change color. Aku mati crosshair type classic damage indicator ay ko na new lang na siya to kami orang red na kami orang ayun na ni merong pink na ping eh. Kami lang rin kata kayo. Kapit delete na Free Fire Max. Nagla yung original. Akra ha. Ang akra tapong hasiyahi ka tapor pag-ikiya mo. Nga nasa tingin ko pagkaila dyan patangin pagkatapor.
Start dia. Kayak gini. Kamu harus start dia. Saya take ngambil kai dia orang kadang susah ayu tak download Free Fire biang kan. Mau make it. Tapi starting. Kadang ayu download kemai nanti kita akan download nak maksa yang aku ada original kamu apa dia. Snarum unlimited na classic. Okay. Ani tinam baju ka views diri dah. Yung iba ada deh. Sampai mobile mo ila apan he ako. Kalau ada blog deh tu. Kat tu mo, dah sudah. Itu ni urip mo tu. Ngarang fix kita problem. Kata problem ngarang fix tu mo kata ngama. Tura balai stream step ni ni apa text sama jarang. Penuat ka original Fire yang tu buat ni. Smooth like butter. Free Fire India is set in a virtual Amla asyoban ay katu ka streaming intro. Agoy galak kadukan ni kan ni. Ya kamu log ray ban stream dong dia galak rira. Tebak nya. Tempat nak pakai dia salah kita lupa. Itu smooth jangan. Display smooth standard. Habis start. FPS apa yang lo? 46 FPS, 4 FPS. FPS sama. Atong nadang sina setting pindah yung i setting mo jabri jabarat ha. Ini at 16 oh. Level high frame rate. Up to 90. Ada save change of dasar restart ya. Restart letamo mati что. Restart letamo itu. Don't Ada underestimate smooth me. kalau dulu. Ham smooth how shoot kata. Oi dah pilih kamu ya itu video jong lah. Oi dah pilih kamu ya i video jong lah. Yo cut ha layak kan real K 2K but extra harus tu orang kena tahu kita take macam ni nak kalian agak je was set karun dah luka shot. Don't underestimate me. Don't underestimate me. Strong on the apps na raso. Actually, Asha. Season spa apa? P. Lah dia tu. Dia ada daun sniper. Dia sudah. Samsung ni winner lai sabra lai. Pilih kumu review pala paha i video jong pia enggak review saya enggak apa like video komentar. Lah don sisnan orang aspa view. Now ipikip yo original apa namanya tawa yo balik tip marwing kalet baik. Tora 1vs1 no. Wood la ai password la ai la ai dan nang dekat kasna. Không có thể là
Ni ka you dengan tip show lah. Kami chat box lah kami chat. Kami yang tambah kami ipa. Kabumot ko mo ako ta. Kabumot ko mo ako ta. Password dulu kendai. Masuk nak kai, tes kai kalau mau. Kita kai nampak kai datang aku. Room ID Samsung. Winner lai so alam tu try lagi terus ID password ni pandai takam try kalau ngomong susah kai mo hipai try kai yung sikit akti oh attack warna stream dah uai apps pi daling ting mentang sini nanti mereka longgomo compare buat ketuba you stream menin baik buat ketuba stream menin kalau gomo oh ba menin ben maong ketuba mentes ni buat mentang kalau gomo kam das ke ba gomo kamla asu ban ad itu ka streaming itu kamla asu dah mood ad to ka streaming intro mau melahin mau hai senada ini oh kai tak arnut kalau ambil kan nambah jangka views kalau aku dan nambah jangka views kalau ambil nanti kan nambah jangka subscriber kami dah nanti ke ayu kami dah Kak itu kami dah. Kak komen saya kami dah po screen. Try gibi tangka alert jangka you ka alert notification yung ka subscriber buat ka views. Hindi. Kami dah. Emotional damage. Gini lah ni kawan. Buat tanggap sepomot dan start no. Kali yang orang layak tiap tu datang ni tengah orang tes no obat layak tiap lu dengan tes dengan iPad dia tu. Kamlong tu nama nak unsubscribe, nak unsubscribe dan check itu kan alert notification. Ban save I public, dah I public yang mana sibun. Itu lah password berapa dah? 69. 69. Oh, kanyok hinay. Let sure dah kanya ay dekat you lah. Sure na. Back pakai ke sure masya dekat. Before. Masya before dah pun dah lewat. Ay kat lay round. Kain kat tu. Kita kam shoot ke yo. Kalau which lo nak tak ini. Tak punya. Password tu kena Samsung Winner Sunlight New excuse me. Right, no. I do my dear password climate. But I'm alone with no smooth life, but I like criminal.
Nga setting thamai mo nga la itu hak pi setting jong ba thamai. Nga na thamai yang tit rang pa kai. Schedule. Tidak tadi kan off no, I should test sa igalong mo. I should test kalong mo. Remember me. Remember me. Oh, laklet. Ngamut dan aku nih ngan tes lang bro biar mengenal harus nak main setting, so I will use all the gun. I will use all types of guns to defeat you. Kawan keluar. Oh, mungkin wala. Emerald? Temo. Shiza! Oh, ayun na mo. Kalit na mo. Hanggang lang ayun na. Ngan po siya, ngan. Kaya kalong mo baging ko. Jula kayo. Siya ito ka chat box. Ikaw bumiri na. Sukmo. Oto ila lang. Kalabi kayo. Emerald. Kamu nga. I'm special enough to be the chosen Ang one. tip siya rin na iyo nga siya na setting nga siya iyo nga siya dapat hindi iyo bagyo iyo jig stream ang tip rin lang mo siya luwal mo siya Lester do I smooth kumanta ang na I smooth style kaya lahi itu ayun kala ko rin ni mulang rela OBS la stream Lap ni stream lap siya na. Laban, stream lap na. Ito, umiiray yung brio. Kanya, kamlang na. Kamlang na. Udah, ako lang na. Iya. Oh, pendak merah nga kamlang na kalay ko rin. Kalay ko rin mula. Hap iyo. Hap pen iyo siya try. Kaya sige pair dengan ni ka Free Fire original Batamax ka he MB ka he iyo ka yun eh. Resources here. Even I don't know. Malit download biang itu ini. Ngan download siya ka Free Fire original. Ngan test how ni Streamlab lang buno. Namlong pat dia. Ngan pai biang siya OBS video. Pet ka like rin ram la re ka pai. Untuk day na ka Free Fire Max na, day na setting na, day na Streamlab. Like hanggang rin ram tao. Panlak mo Emerald, bilang balehon dito. Kalat eh, ito sa kumo na buwan. Panlak yan, kalat ko dito. Ano mapay ako mobile, lumilay ko may air na. Kaya maran, kawangar ko nila kali. Doon na uwi ko, nustrim lang. Ay, kaya siya OBS ko niyo. Naka-off mende yung nga-off ka recording. Kaya ka subang.
Nggak on recording, but there comes time. Hooray! That was fast. Just like me. Oh, bentar. Bentar na iboy ngadang suyo. Ngasu iyo, ngasu check udah stream lab. Dari pas stream iyo, ngacek stream lab iyo lembut no. Kalau stream kenang steng miet ngau ngalayat ya alut. Yummy wan cibun. Kan ka Free Fire Max ka Free Fire original ka kamhe GP ka Max nih ya. Oh, tak. Kam original ya. Santai itu. Salah kan tadi kali siap mau emerald dengan pak yang sudah. Kalau aku ni kan tua. Saya ingin install like Free Fire original. Hop download di PK. Emerald Malikum deh. Kalau emerald ngambil siap lah, beri. Bayi misal ayu deh. Nanti Arab sebutnya emerald deh. Umi itu nak pedek. Kalau yuri hura tu, ayu mak iap susun. Kaskunya dah ayu grafik kaskunya. Grafik di TikTok. Oh, OBS style pakai grafik TikTok. That was fast. Just like me. Style grafik. Udah untuk EPK. Nggak ada stream tak nak baca. Tidak pandainya, tak pegang hit. Kemuan tu ya, dia tu belum usah. Smells like butter, I can undercover. Bukan ayu lah. Meral dan wal tak sini rapan mana? Agai ada kat ni. Aduh kat ni kan like nak isap kay siya tak like. First time mga siya mga problem. Epic pure okay wait. I will install after this much. Nah. Dunia. Nah. Download ini. Dia fix lang hang ni. Oh, ay stream download Free Fire. Shoot yan. Open.
mak modus. Aptok modus. Kendit mo. Kendit mo, kendit. Kendit mo, kendit, 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 kendit. Apang tadi? Oh, saus pak. 400.5 MB. Seriously, oh. Aduh, saus pak MB. You. Maksudnya kan mo? Maksudnya saus pak nyo kontra MB. No, balik slow kati. Balik slow ni. Nakatry ka ni ka stream shipet adapter la delete file. Kamu kalau ni baik mau kalau nama lah apa yang marsteng tak jandep apa aspa MD saus pak kadang saus pak poinsan MD ada jandep kamu agak jemput juga ini mau bunyi di bocor OBS studio minta apa nih kan stream lah. Allah. Ada pun stop pada ini. Saya jam sekian pada. Tata saya siapa ni? 70, 71, 72, 75, 79, 85, 87, 90, 95, 96, 99, 100. Except right, okay. Tak long try kat tu. Just stop it there. Jangan open lah, open lah. Dan kat tu, tambah open kita. Okay, ambil sawo ay lah. Kani ketika original tambahan haban na setting yang delete na ay tambah. No. Kalau punya kita. Yung ini try. Then kalau black bed deh. Kalau black bed deh kung gano'n. Kapit. Ka-comment sa video ngayon Kapau black na kapau na lupa ko Free Fire. Oh, lapau eh. Stop ya. Absyah kan dia ngadan shna ya. Step 5 apa? Be patient mo dia. Be patient kan dia, be patient kan dia ngadan shna you, ngadan shna setting, ngadan shna AA. Kamaksa ni kani original hani. Kamaksa ni ka original hani.
kan atli tu kan lihat kena. Dekat aim tu kan play sudah. Dekat Yuma kan play beratli kalau ni kan. Ngadem kami setting dia. Aman play sudah mak stop mah. Free Fire India is set in a virtual world. It's not based on the that was fast. Don't worry, you're eliminated. Respawn awaits. Walang balik ni. 4 kot atau match. 4 kot lah. Resources here. Mantap. Perlu parat emerald lah kata abang merai-merai. Kalau bambang nak original nak ada original orang kan sabang macam tu. Entah apa kalau mungkin sudah sabang macam tu. Oh mantap. Ayo weh. Yang nama kalau aku ti nak duk meniang sampai syuk. Pet tu kalau duna kat ayu. Kak grafik pun style sudah. Stay sudah ke traffic. That's another night. I'll be loving you 7 days a week. Resources here. One in base. Kamu akan login ke original na setting sudah ada. Minsa pet no. Nah, dah langsung akhir anak tu. Kan di video lah saya lah bilik. Hindi na pinas, yung lapin na to Free Fire Max na minit. Wala po siya ito. Ani nga yung abuditang skuliyo yan man. Ang style pa mo. Ngilek kan? Kamu lihat sisi ada ada. Nak bentuk dan nak macam apa ada kena tu. Film ni nanti kurang ada export sistem ini buat mana? Balik udah miat sulung bumi ni macam apa? Budi kenal budi. Tidak sudah kos tu. Okey kawan. Ayo dah dah. Kan mat dah emerald. Sedap nak on usna setting kan? Amam usna setting show kami dah mula.
iperdangan dia tuh nggak harus nanti tempo. Ayo hobi wasli kan saya. Oh, kau yo lah tu. Saya nak ni peluang masuknya. Itu custom HD lah. Nak buat custom HD rum tip show lah. Atau tu ni nanta. Kumno ban save tu custom HD. Basic deh. Upload ni deh. Download. Nanta satu anak. Ini masya. Nanti nak buat. Cek original. Kelai open wood. Ni usna setting buat terap. Mene apa bang ayu nga ailing nang mak Facebook na bang ngam tip shu HA ke kaban online bita kada umi ni Facebook ni. Tip shu na iban online bro. Jabian ini dak makan. Kamu dah senja.
Free Fire India is set in a virtual Ada ngomong. Agak you hate ni, hindi daw to. Hindi tayo ni. Basta mo siya. Siapa tu? Syura long em. Leg long em. Kita kalau long em. Ya, is optimal. Kamu lang na malas ko ng computer. Lakwan pa. Lakwan pa. Lakwan pa DPI niya mapansin DPI niya ay na kanyo to. Anta na ay na spa. Ay na sun spa. Iskuin mahal tapi pilih yang kita mau. Kan karya menggani ini akan. Kalau DPI long gumana. Kalau DPI long gumana. Oh gosh. Oh my. Oh my. Spa Kandai po Spa Prapo DPI among an I Spa po menahan dia mak I kat no malah aku like oh guy harus start bed aku should start bed balik ni ya sakali kalau ani si baci steng track dan steng rambut kalau awak tak ani tiap-tiap ambil gaduh andilit ada Free Fire Max nata stream lap jangan orang menuk rekam hanu kau mesti pengen dan mau subscribe tangi way minta kami yen dan mau subscribe tangi way minta kami yen subscribe tangi way minta kami yen nggak kuasa ibu ai keep pentiu saya nggak oh lanjut ibu ai keep pentiu saya keluar lanjut kuasa still reconnecting. Okay, pen saat tu shit. Free Fire. Guys, melakai shoot sedang kameran. Lata-lata sa DPI. Kamjula ada bersna exactnya balik. Ada ka BTS na kamu. Nam tip shoot balik alam ko ni. Try ka ang nga nila kay team shoot try ka ni. Namlo mam nagsira ha. Big post ya. Dia OBS studio. Tu aku OBSM Indonesia di Bandung sedang bangun terus baru ulang mentah lu lihat tu OBSM nama shoot itu dan siap mesti macam mana lain pikiran muslim. Iba pidang shoes sedang lihat live dekat dalam di dengan subscribe. Pendek no change what to do.
gagarin na kami. Siya mo na-check. Along ba iti kinamang tate? Along ba iti kinamang dengan minggu na nagsis ko. Control. Ng tao. Sound tao siya. Kato. Sound club yan. Sound kato. Ito message na ito. Kami gitu. Waim tu makalat. Makalat jeng kalat deh. Waim tu makalat. Waim tu. I forgot something, but I don't know what I forgot. I forgot to fix something from here. Okay, display. Ultra, ocean, high, and on. Untuk deh. Oh, di daw ay hantu siya. Di daw asray. Di daw disakit ay wala lang yung kam smooth lang ka. Stream. There's a night. I've been loving you 7 days a week. Don't underestimate me. Don't underestimate me. Install siya no to baak pa lang. Pusta to nini, pusta kagay la. Katela sakot sa pusta hanto. Abang han uninstall ang yung game. Kalabon pala talaga. BlueStacks 5, BlueStack 5, BlueStack 5. BlueStack 5. Tiyan okay. Tiyan. Oh, DPI nga ay iyo. Ay lang spa po la. High pala kung day insurance yan ko. Kanina eh. Kung ban uninstall ya gani? Wala dyan siya eh. Sino ka dyan? Atong tanong mo. Laway ka dyan siya. Kalapan ka dyan. Ano siya? Ito pa pulipaya. Kala dyan ka ito pulipaya max ng taman-taman ni. Kaya siya na kala dyan. Okay. Kato ka Free Fire Max nta kaja siya yung isra. Amo nga check to. Free Fire. Sabi ito Free Fire Max ito. Kaniya how to uninstall it. Let me even know. Kalajari mo ito. Hostia. Ano bumili siya. Ito ay magkaroon. Dati, hirap kang submission. Submission bunyi. Tambah ka flop kawai baka ka chatbox kami irahan niyo po stream nami sa chatbox ng astay nang kamu sudah berpek po phone. Bla kami ulit. It's the way that we can ride. It's the way that we can ride. Oh, think I'm entering another life. So break me up another time. Don't underestimate me. That's another tonight. Piano lang nga. Daplong ngan dasan ni adalah long nanti ngan piano. Daplong dengan option daplong. Piano gini. Wah, la. Adina. Free Fire India. Adina kita nyepet.
screen capture. Oh, itu dah. Ini nggak dapat clear. Automatic kan naik. Ni kelihatan ni, ayo software. Kelihatan tasam. Ya Allah, kaya tu. Kami sudah. Lalang. Collection. Datang lagi, tambah. Apa pimpat left tu? Okay, tama. Ngarang fix setting. Hindi ang bansiya ni kami day. Kami day kini. Pala day way. Kahai pala day. Di badan gitu, buat saya buat Free Max sekarang. Ini memang for sure. And happen change but software lah saya yang happen ada I OBS semua. Streamlab OBS kian lah. Oh, day sudah. Ini setting sok mode yang lash. Ani dah keluar ni, training ground dah keluar yang. I think kau akan masuk game untuk kalau nak kamu ni bersam. Bersama. Listen to relay and I don't understand. Lai kelai sigim. Tidak nak betul-betul collection agak UGP dengan dia kalian update. Free Fire India is set in a virtual world, and it's not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Like koreografi dan kamu upgrade PC nya situ. Oh lah why lah ya. Dan kamu upgrade PC ni. Yes, I have to go and upgrade. I've been loving you 7 days a week. Aku ayat ini kemana? Oh, quality din pasal sebab aku sama nak pakai quality kan. Ni ikan pun miskin nak download ini.
skun ke resolution nya skun nya ke grafik ke style hatang ba lapat ba mana pada kitkan punya makanya mana nice enggak like dah huruf rabat terus terang all message me tang top message ang tuan terang Anda off ke stream ang smooth ha. Lakian stream na pa kan mo. Hindi pa mo siya ubang space sa kan mo. Step lang siya ng siya. Ito ay baka like ako na guys. Ito gaya kapag ito clear hindi. Play dah sa kenduk lah siya nga off mo. Ay gini man ang pag ay good night sweet dreams mo. Bye bye, love you and take care, see you tomorrow. And thank you so much for supporting kat kami. Good night, sweet dreams. Good night.